Okay, ujimira Chiga TV kandi uri kutureba twakwashira namwe kireke rizoba kugiye no kutwebera wahona uri kurunje ndi trust cyo mugisha kandi ndi umunyamahirwe nashwana la politician ebizangu yahinshitani muri Bugonji muri wa Chiga TV na uri kujya muri Bugonji mbere mu nyingi turiyo wanyu oberi Kampala oberi Bungereza Ebizoba Bachiga TV turiyo wanyu mu cyaro cya Bugonji bashare icyaro kimwe mu bintu byinshi kwatura kora akanya ndagambire kutureba ngo none muntu kahiruka muri Bugonji kahinduka mwiza maramuzo abantu bakajunwa amusebe Bugonji rizoba imizina rusakandi rebe nise twabacira kandi twabaramusa rege mutu yabarize abagenda barera Elizana Paisa umujyi umwete gift abantu bingo muri Kabale mu manyira hakuvuga amagari arazana mpaka n'umukazi arazana mpaka avuga amagari n'abasinge abandi bamusinge ntabwo atamba no muri Kabale agere bingo ari na gift avijire egari she's a mother ayina bana and so Elizaba natwa Paisa muri Bugonji yabo Ebimuze no kutuganira okwewa ekika cyabo mu bazirege hari cyane nk'indoga ari abye mukazi beza yekere cyane cyimba ataza kwitira abantu bavugira ko ndapo abye mukazi tibere ko pegies It's very interesting. Ndiramusa atwaramise bene twandikire ahantu n'umuntu kumumenya n'umuntu gifite cigarette series in Madame Trust. N'umuntu demere stimulation. Yangara wundi basabira bigenzi bitahinduka cyari yarabibaye bitahinduka yanzira amazina gawe kandi Bugonji ubone ibintu byawe n'ibihagwe yawe bari munga Madame Trust narasima gukwija iyo n'umuntu Chris ne bari kwija ya mfite baramenya binzi amazina ganze barabita akantu bya gift n'ibyo mazina ndazarwa bikora ndi mwese yabikora umucacu w'akakoko kabimba n'indariga konka ahintara kurire argendera yesi kazabirwa ye papa ngafambe muto kazagucana muri papa yafashe ndabitano sanganye kabiri yakonfirme 5 tumize yafada so yakonka ikindi mujike akadimize yimeje kandi amakadimi kazi ya kabiri akari mukazi wa kabiri yashirwe umutara muciye munonga so nazarigwa mu joka yindara kuriremo konka yindi kuribwa mukwaye papa kuyamazire kufa mama ndijuka kabari kuribwa mukiba yeyi Stephen Bayanza akamubingana n'abatabani nawe ndijuka bakashobora kabiri ubu kabiri kata kuyamazire kufa yazarigwa umunyarwanda none n'umunyarwanda arabigarwanda haza mama yanzu n'umukazi ari muri shorimwe se akabakimuga ari mu myaka 10 ari kukurikirana organitera ibita muri byarugano yasigaza muri yarugano yasigaza rindi so bakaba ari koza mukiba yari kumirinda mu kibaje n'ugashiminze baza koza akamutera nyene byo dushere bibiri mu gisa ngarenda kiyane urisigira yaga mutera amatati mu koti y'abataka yes hari so kuba ndi bari kubiza bari kubigarukamo akagira ngo n'Umunyarwanda bari kuri mu kwiye no gushobora kuko nyine yamutera anino bigisi so nuko yija mukiba yamugenga mu kibanza yamugenga ikitapa yatsizire n'gashimeje kandi n'ibintu handitse muri kibanza ati bwanyuma ndijuka brother and step brother akatutahirira yasimurenje baramenya hari bikogera shanga abana ba mukiba baramenya yamukisha ko kwezirwe so icyo cyinjuka n'abandi mutegura bayanze akasfumurenje yataha n'indinda yakamana ndagamba abana kare n'abasirikare akare bayanze akayashize mu kubande ni kumushuma ya n'indinda zakora yayi n'indinda zakora nk'iyo abandi batakamuteraho bija kutakisa papa indinda badishande mukamuna saka n'indinda moka nje yafunze wanyu yakamana ndagamiza ifakabyanze kibanje yazitwaje bw'ino yatwara so hinja batubinga nana karaya ndikanda muta timama wabachiyanzira ya perese yakaba ngo mukakoma ari kushuma mutani kiza kweyiwa yaranze nyina ndi aranze jiwe bizukana mu ndese yasiga nyina mugisha ndi yaturika yabe so ni namuza mama yaba shakani mu mukuru yenza ngaza na perese ndi namuzira ngisere shakani zira bana banje hari tukatubya bana bashatu tukatubya bana bashatu bezira yiri
na Nyamihara ari mu mukuru ya nuko twakuze tusoya konka bwa nyuma mama nzatura mu tayo n'ibikome bire muteze y'ikabari bya turabare kuni nagiye ku primary ko amaze kwabinga bukora amaze kubinga bukora kumari jirani hayishira nkana kandi bizari babikora n'ibyo bari jirani barasa harwe umuze wo mu Rwanda ya kundi mana shaka ndabona kujya kujya kabasha binashagana so mama yatwara hakana natugandira ngo mukata akademiza n'atukura mu tayo aremba atwere mwana karagenda mpaka akatugenda mpaka yase mama yatutwerera yatware mu Rwanda umugezi rwa Mupeteri umuntu mutana wese asubira mu bikoni yatware twakirirayo twakirira tugatukuraje kwenga twaturuko kiza mama yayiye mu gitaye n'yagira bimere yagira kibanza bimere karakora kimwe ko kuyi akaranza bakora bakumubunga n'ebyira yamusijire bene bagutwara nje nashira abantu akora mu kintu gitaye mama ndizwa kari misa super deep kubera jijwe n'ibyo byasiruzeko ya kari misa super deep arabeka mwiza aristane bidonade arapimira mu tukupu ya nizo yagize nkene bishira ya yashibishona bishira yagumaragiza mbone rukuyize yabona akasente ko kugira ikibanja bimere byageragoreje so yagere ikibanja bimere ko yamaze kugira ikibanja bimere yatwara ngo hariho mu myanya umenyeshe nabwo yadutwaraye byagiye kubimera bituma nayo agarike kabari abanze yashawari ukaza gushaka ishanga bimera bikwera ari kugera ku ishanga we basi yabere mu byaje kugera kabaraga biradutuganisha za yabirimo so kandi kiri kurango kugira agarike ku kabari cyangwa nzire kuzabimera so twatubindera bimera biti tutabina mama trust monde mu warireho mu ejo birere ibi bibanda by'ibirere kazirara n'icyo kingaci kiri ngene mukate birere nafata kwanta indengera zigira kabatiya bene bagade kabatiya bikiyema bene bashobora n'ibirere ibirere nzanje nanzira gasari tubaga n'izabatwe arasinde kankabaso ya aza ntachitaho n'ukuntu afite imezi batandika kuturana kwanta ngo anko step beba ya mama none yagarukire kabare sekita ni nabiri ndi mukuru hati eco bisase n'ingashi eco kushanga iraturu mu mera gutira bimwe umubana ba anko na nabiti ni nabiri ndi mukuru so ni munanya maga aho leta haminwa byango ndetse kiri nke cyari hakiri ko cyari hamujyanye kandi ndakwene cyo rwo magaraganda gashonga bino adrante tkankora gabonara n'umwe rwo kari ne rwagenzi so mukajya muri binyero nakanyizire ko nenya yayizire kugira abaciye bintu byabase byacanga binyero imodoka bagiteganyashaza yabirima kiramwanye kugira agariko kabari kira kuguza n'ibintu so twatumbera abaseya twaturanyire twarwa test umuntu arwara n'amavuja amaju Zito na nawe zaza hamazina nkoko na nawe nkoko na nawe kibona shimara bumanye iki ibicuma ndihurira yanka ibicuma bya itizagamo habyo ntari ngende ya habyo reka kubyama habi no kushesha so na nende birere turabishesha because emcheko tere birere mwaze n'ikintu cyo nanka mifarisa emcheko birere ndeze kare birere leta turara n'indi tweshe kubiraga kwa anko abagana na Rwanda umutaga akari mu burago Rwanda bwo bisera bwo tureshuye seka za mujengera bone kunyana gare amavuga habise hamaje ibitsina hanko ko na bataya bari bashaka barateze kikato kimwe bone bade rangura barateze kikato kimwe kwacu mutezaga bakiteka mu mizi na nyesho bakinteza twatura rwahampa tukata ko nabwo kuza kakapura n'ibijere uratambura n'igondera jimana ndije ari kuta se cyunda nizi kujya yanda ruganira byabire n'umugenda zinshendo mbanze muri mu muhanda kona ngena niba ko bakayaroshize bikurema bone utambura urugo kanta yaje kukorera ega hagiti cyashimo n'ingani ari mu kibirire mu makani muri pochi itaramanye nabo icana mu kibirira baba ibyo kabaragara urya musa urya ibyo muri pochi ndene ura niyo yaruka cyane ndene cyo garuka ndene icyo cyatuma bisaba ko dushobora ko gutata bikije bakabishekura bakabifanya neza ndene bakatane usane ya mihugu ari kujurwa n'akaguha n'ukacenda katurere n'ukacenda na gimwe
kacyenda na rimwe because icyenda na nka cyenda na mwenda kacyenda na mwenda